Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. לכן, אם העסקה המופקרת תאושר ותצא לפועל, אנחנו חברי עוצמה יהודית נמסור מכתבי התפטרות לראש הממשלה, ועוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה ותפרוש ממנה. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.